Agora, ita repete surah hamutuk número ida, tosa nulu usa limang fuan. Ida, rua, tolu, hat, lima, nen, hitu, walu, sia, sanulu. Kapas los! Agora, ita se aprende número phone honinia atividades sira. Ita ne número lorong ohiniang mak número rua. Pronto, hawakarak imi hotu temi número rua o objeto oin-oin. Mai ita sura hamutuk. Limang fuan rua, ida rua. Aisanak rua, ida rua. Fatuk rua, ida rua. Masa matang rua, ida rua. Aitahan rua, ida rua. Dia close. Agora, hawakarak ita hotu halo asang tuir número rua. Basa liman dala rua. Ida rua. Haksoit dala rua. Ida rua. Samarai dala rua. Ida rua. Fekit liman dala rua. Ida rua. Repete fali. Basa liman dala rua. Ida rua. Haksoit dala rua. Ida rua. Samarai dala rua. Ida rua. Fekit liman dala rua. Ida rua. Parabéns! Ida rua tolu hato lima ning itu alus yang sanulu mai ita hoto aprende surah ida torua nulu. Ida rua tolu hato lima ning itu alus yang sanulu mai ita hoto aprende surah ida torua nulu. Sanulu racing ida, sanulu racing ua, sanulu racing tolu, sanulu racing hat, sanulu racing lima, yeay! Sanulu racing ne, sanulu racing hitu, sanulu racing walu, sanulu racing sia, ua dulu, Ida rua tolu hato lima ning itu alus yang sanulu mai ita hoto aprende surah ida torua nulu. Tuir mai ita par número rua ho ilas iha livro. Manu iha ain rua. Ida rua. Bibi malai iha matang rua. Ida rua. Karau iha dikur rua. Ida rua. Manurade iha liras rua. Ida rua. Fahi iha tilung rua. Ida rua. Parabéns! Imi bele ona apar número rua o ilas sira. Keta haluha, like, share, no subscribe.